ama-results MK Party amaningi akhwahlaliswa siyakwazi lokho. Antshonto ngangikade ngishilo futhi ku live wami engawenza before during ama-elections na before ama-elections ngathi i-MK ingqina bezoba nayo ama-results ayo azontshontswa kodwa izolida KZN ngaze ngathi national kuzolida i-ANC nangampela kwaba njalo futhi awujiki futhi nalapho namanje kwaba njalo. Yes antshontsha ama-results kodwa lemhlabeni into engicela ifundisa abantu ngiyacela umuntu osekhaya mawufuna ukunqoba lapho ukhona ungayilwi impi engenaso isicoco. Ubona kanjani ukuthi impi ayinaso isicoco? Ubona ukuthi uqale uyilo wokuqala uyilo kwesibili ugcine ulahlekelwe ifocus yento ezibalekile ulibele ukulwa impi ayinasicoco leyo mpi. Awuyilwi impi engenaso mfethu lemhlabeni isicoco. Noma yinini mawulwa lwela ukunqoba. Uma ubona ukuthi indlela olwa ngayo ayikuyise kunqobeni kodwa igcina iconfuse abantu igcina idelaya into zokunqoba quit. So i-MK yavula iqala ngokuthi ama-results abo akhwabanisiwe yavula iqala kodwa ukuvula kwecala i-MK ithi ama-results akhwabanisiwe yenza umonakalo leyonto because i-MK yagcina ithi ayiyi kohlala kwisishayamthetho ngoba yindaba ngoba isalwa impi yokuthi ama-elections awahambanga ngendlela kanti bazohlala abahlalayo bagcine benikizana izikhundla yagcina isala. The moment ithi yalwa iprocess iyaqhubeka. The moment ilibele empini igcina automatically kudayiseka abantu abayivotelelile bengayiboni i-MK iba representa here and there ngoba ithi simile yagcina yenzani i-MK yagcina ibona ukuthi asambe siye kwisishayamthetho siyohlala provincial and national yagcina i-MK ukuthatha isinqumo kwe-MK ukuthi ithi siyahoxisa icala. Mina ke lokho ngibhaka angigoqwa mina futhi angifuna abantu abangilandelayo abagoqo kube isinqumo esihle ukuthi MK lihoxisa icala ngoba ukulokhu umqondo bewubeke ecaleni ukuthi sinecala ziningi into ezigcina zibaluza and ngangishilo ngathi MK ayibeke ujaji uhlophe kumina ujaji uhlophe uyohlala eyijaji angifuna uqamba amanga because ngeke ngikwazi ukumphuca ulwazi lomthetho ana kumini yohlala eyijaji futhi chief justice ngobe province yalapha ya Eastern Cape or something yabo ngokuthi MK ngathi mangithi ayibeke ujaji uhlophe automatically kwenzeka lokho ngayibona mina ukuthi MK ihlelekile MK mos because ayilandeli yabona even abantu ababethi MK into yefamily yakaZuma ekuthiwa uyifamily yakaZuma MK uZuma wayezobeka ingane yakhe noma abeke umfowabo noma abeke inkosi yakubo ikhona inkosi yakaZuma ngokusezoyibeka kodwa yabeka uhlophe uhlakaniphe kakhulu ukubeka uhlophe uZuma bekayicabangeli yena becabangela isizwe bengacabangeli yena kwakuyinto enhle leyo ngenhlanhla esigodlweni ngase ngishilo ngathi even uhlophe uyavela ukuthi uyena ongakwazi ukuhola iMK yabo phela mina bangibiza iking for nothing mina mangabe ngithi mina ngilwa impi yomuntu ngidela inkezo yomuntu ngidila for real angijoke yingakho nginenzuko ezimbili zokusebenza ulusithathu nomgqibelo yabo so into engifuna icacisa ke manje ukuthi ke njengoba ke uhlophe ekhonje emhlabeni wakhonje ezulwini akekho nelungelo lokumvala ingakho bathe noma kumele angene kuleli committee leli le judiciary elithatha izinqumo bathe noma bethi bayamvimba abamhlophe kodwa ngamandla akhe ama political parties amanye akwazi ukumfaka ngoba yindaba uhamba nepower ekhona manje esivumayo thina hamba la sipho lesident mafethu bulapho ubuxoki liyonto because sikhuluma ngento that is tangible something that can a human being prove it bese ngiyaphinda ngithi lento MK uhoxisa iqala yenze kahle into engayifuni mina ukuthi
bese kuthiwa lizophinda livulwe futhi. Angifuni yonto leyo ishiwe kubantu. Abantu abatshelwe nje ukuthi icala lihoxisiwe because ukufocusa kwicala kugcina kulibala into kulibala okudileya into ekumele zenziwe kubantu. Mina ngithandanga lento ukuthi iMK ize ngamuva yona seyofundiswa eParliament National due to ukuthi kakuthiwa necala elivuliwe elilwayo. Bafethu uma ngabe inombolo seyishintshile seyisebenzise komunye ulayini wena ibambe machine masha nayo kulayini wakho omhlophe. Yabo leyo hoxisa icala kukhombisile ukuthi sekungena abantu abanye abalidayo njengoJohn Mhlophe abayibuka kudinto ukuthi lecala losiphazamisa ifocus njengamanje eyokuthi amakomiti afomeka kanjani manje because yabona noma yini institution elidayo libalekile ikomiti even nabezomthetho khona ikomiti even nasekoleni khona ikomiti elibizwa ngama governing board even nakwipolitiki khona ikomiti elibalekile ukuthi libe khona ikomiti. So njengamanje since iMK party ibe majority iANC yaba majority national ikomiti national kumele as well as uchief whip kumele avune iANC. That is why national uchief whip isho ukuthini lento kachief whip isho ukuthi iqembu neqembu lino chief whip wa yabona lino sontswempu walo bese usontswempu ophethe bonke usontswempu uchief whip loyo. Uchief whip uqhamuka from the majority. So in the ANC national majority okusho ukuthi uchief whip simlindele from ANC ingakho umdumsentuli national chief whip. Bese kuzothi provincial KZN as far as KZN is concerned. KZN ilalela baba. Ngokwama vote ibe majority. As a result uchief whip KZN bekumele ube weMK. Kumele kube weMK. Kodwa uyabona futhi lento lezi zama social network abantu bayobona ibalekile lento le. Kodwa lento yeRobhan urojwa uze kube sekugcineni bawurojwa. Uma ngabe uchief whip ungewona weMK sekukhona iRobhan lapho. Bese kuyaphinda futhi kwikomiti ke manje la provincial. Kumele ikomiti uyabona kube iMK enama members nekwazi ukuthatha inqumo ngokwekomiti because abasayifaka ka government but abakwazi ukuyibalekela lento yokuthi MK ine majority. Abakwazi okusho ukuthi iMK iyona eningi. Uyabona okusho ukuthi kwikomiti elithatha inqumo iMK kumele libe kube yiyona edecider. Uma futhi sirodwa lapho hayi alikhizwe njalo phela siphili baba ehlathini siyabuka nje siyabuka ingakho ngifuna ukuyisho lento ukuthi ngicela wena osekhaya ungaphatheki kabi mawukuthi MK icala ayiphindi futhi ithi iyalivula. In fact kumele ni support iMK ngokuwithdrawa icala. Ingakho izitha zeMK zithi izitha alinga withdraw icala. Even uIEC uthi MK ayinga withdraw icala. Babona ukuthi ukuwithdrawa kweMK kwecala kube yipoint enamandla for iMK. Uyabona abantu abathanda withdraw abantu abayizitha. Ingakho bengabe umlandeli weMK uthi icala lisulwelana ujabulisa izitha ngoba izitha including uIEC uthi anga withdrawa iMK ayinga withdraw icala. Empilweni ke baba awikhulumi language ekhulunywa isitha. Kwemanje iEC ise court ithi iMK
ayingalu withdraw ngoba ibonani ibona ukuthi into zabo bebeyidlale ngendlela. So iMKC ibambile ukuthi oh sesicushiwe ukuthi asifocus ecaleni thina zibe imashe eceleni ake siuhoxise leyecala ukuze sikwazi ukudlala ipolitiki. Ingakho kulezinto kumele umthembe umuntu okuholayo ngoba ukuwithdrawa kweMK maye withdraw icala iyayazi ipolitiki edlalayo. So unfortunately akuyona yonke into okwazi ukuyireport kubantu ngoba ezinye izinto zidlala ngokwepolitiki abantu abangekho kwi-level yazo. Ingakho mina ngithuka mangizwa ngisho abantu ekade bethi bayayithanda iMK kodwa bezwe begxeka bethi icala lihoxiselweni kuqhamuka IEC athi icala lihoxiselweni kuqhamuka inhlangano ezilwayo zithi abangalihoxisi ngoba leyo ibisemanipulative kanti iMK izobona ukuthi sekunomgogo ucushiwe ukuthi asifocus ecaleni bese silahlwe kuyimanje nje kukhethwa amakomiti uzokhetha kanjani uzoparticipate kanjani wena usafaka igrievance ngani. Kuyimanje 2026 kuzama local elections 2025 ayaqala ama campaign uzocampaign kanjani for ama local councillor uma ngabe wena usathi ufake icala lokuthi ukhethwa lihambanga uzolose ifocus. Umuntu oadvise iMK ukuthi abalihoxise icala mina ngiyamvuma uhlakaniphile leyo muntu. Ungayizwa lento ngeke bakutshele abaholi beMK lento uzotshelwa yithini okimba empilweni baba noma kuthiwa ucabanga ukuthi right beke wafica isitha sakho sithi sikuncoma isitha okwazi ukuthi into oyenzile iwrong for wena but iyasijabulisa isitha. Empilweni ungayenzi into ezojabulisa isitha, enza into ezojabulisa wena nabantu abakuthandayo. Uyabona for the fact ukuthi iIEC ize iya enkantolo ithi iMK ayingalihoxisi icala ingoba uyaziwa umgogo obusucushiwe. Wena umuntu othanda iMK uthi nawe icala alingahoxiswa uhambisana nalabantu ekuliwa nabo abathanda hoxiswa ngoba sebazi benzeni. Mana ngimtshela mana izwa ngami ke manje alikho icala elizophinda kuthiwe liyafakwa elithi kwarojwa amavoti ngoba liyonke isimaliwe. Into esebenza njengamanje iMK kumele ilwele ukuthi kuma committee especially KZN nakwabanye ama province la ine majority khona ukuthi abangene kube yibona abarulayo kufanele lapho maqedwa lapho sengene ekucampaignela ama local elections. Nayinto ebalekile mawazi ipolitiki kodwa njengamanje iMK baba irodwa ngezinga eliphezulu. Uyabona contact ama rules kakhulukazi makuthiwa kufomwa ikomiti khona ama rules baba amile ukuthi uma ngabe kukhethwa usihlalo uma ngabe kukhethwa uspeaker then ikomiti kumele sihlale after how many days, normally kuba 7 days if I'm not mistaken. Failing to do so it because some manipulate or something but sebe in breach of ama rules. We ukuthi abantu abazilutho ukuthi uma uyakhuluma la ubone ukuthi ukhuluma nabanye abantu abangaqoni bafethu impilo yethu lesikhuluma ngayo. Uyabona inkantolo nepolitiki izona eziphethe umhlaba. Wa undermine ipolitiki baba, wa undermine inkantolo, you are not going to master and abantu they are going to suffer. Respect the politics, respect the court, understand the politics, understand ukusebenza kwecourt. So far iMK iyebe igqugquzela ukuthi akungaliwa akungabi nama unrest during lesimo esenzekile. iMK yonke into eyenzayo ilandela umthetho, iyenkantolo iapply ama rules. Sekumele noma sekukhethwe ikomiti ke provincial or national kusebenze ama rules avale phansi.
we madoda niyongivuma ngelinye ilanga mawungangazi mina ingaba kuphaka isibongo kanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udabwe yini ngingqwele ebhoqaphuke bizabafokazana ngothona lodwa emethi yingani ngithi kwayimanje mfethu uma ngabe ubaba nomama nushayile umthetho ekhaya awulandele umthetho nani futhi nulandele phambi kwengane zenu because manisha umthetho ningawulandeli nina nezingane ngezulandele because they are spiritually attached to abazali baso nawile futhi ye constitution manje constitution wonke umuntu akayilandele kungabe constitution kwabathini akubona abathini nama rules futhi ase parliament akuba ama rules for everybody ingaba ama rules kwabathini kuzoba ama rules abathini uyabona nama rules futhi bakumele kuhlala icommittee akungaba ama rules kwabathile bese beya manipulate amase kumele kuthiwe mina ningixolele ngiyohlale ngiyife nje mina ngiyohlale ngiyi honest and isikhonela leyo nto leyo Angicemi ngoba mina ipolitiki ayingisizi nafokhole mina kodwa ngihloniphela ukuthi iyona ephethe umhlaba iyona futhi ephethe iSouth Africa. That is why I respect ipolitiki. Inkantolo ngizihloniphela ukuthi izona ethatha inqomo ngempilo yomuntu. Inkantolo kuyenzeka nazo kodwa sometimes zibe captured by the politicians. Thina ke asifuni ukuyithola sigaxele kuleso simo mina since ngumuntu spirituality osebenzela ukunqobela abantu hayi babalalelani la mangabe kuzoba ngobutsotsi ngeke nizinilunge makuzoba ngephaba ngenilungi ngiyukikhosi emhlabeni ngiyindodana emazulwini angikhathali ukuthi omunye umuntu lento anayikuwa kanjani ipolitiki inendlela yakhona ehamba ngayo ipolitiki inendlela yakhona abantu ababuye barobhe ngayo. But ungarobhi bengathi isilima na urobhayo urobhe uzuphikisa ama rules abekiwe uphikisa ama rules ngelinye ilanga oyowafisa mawusufuna favor wena don't make that particular mistake. Thank you so much baba yini mawungifuna mina number yami 0798130260 ngoSaturday ngisuke ngisebenza abantu ngibanika amandla kumakhanakana dam nakumakhanakana stone njalo Saturday and lapho sinqoba ngisho imoya esuke ivale into zakho ukuthi yonke into ayinqotshwe ngoba akekho umuntu onelungelo lokuthi ame endleleni yakho idlozi lakho lifuna ukusebenza ngawe kuzovala umuntu ngoba nakho uyena ukwazi ukuthakatha kuvala umuntu ngoba nakho unenhliziyo embi akuvalele sithi izinto ezilwa nawe asibhubhise ziphinde kulabantu abayithumela wena sifuna kuphakama idlozi lakho phakama uNkulunkulu wakho kunqobe yingakho ngifunda nginqoba angisoze ngaphupha mina baba soze from iminyaka eyadlula ngilokhu ngikhona ngimile zonke inyanga ezazikhona nezikhona ezinye zafa ezinye iphuphile ezinye zabheka phezulu negubhu sekubonakala igubhu ayisebenzi yonke iyabheka phezulu mina ngilokhu ngimile nje ngithula inthe ngihamba nomuntu othi yena wenzani usupport abantu. That is why iyanyanyisa le politiki mase ngibona ukuthi abantu ba breaka ama rules of the house abekwa to control the house. Bayangiyanyisa leyo nto mina futhi qamba bami. I mean, I am not a politician, but I am a spiritual somebody and a senior. I am a senior spiritual person, not a politician. But iyangiyanyisa le nto.